ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯈꯥꯝꯕꯤꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯕꯨꯝ 13 ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯇꯥꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯈꯥꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯐꯥꯎꯕꯅꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯤꯡꯆꯥ ꯌꯥꯏꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 5-5ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯅꯤ꯫ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ इलेक्शन हाइबसिदी इलेक्शननी प्रजा मियामना पिरकपा रायना मेंडेटना लेंगाक असि सेंगबदौरिबनी। मतम मतमगी सेंटरदा पालिबा लेंगाक असि प्रजा मियामगिदी मपी मपानी। मणिपुरदा थोकलिबा लान असिबु लोइसिनबा इंडिया लेंगाकना ngамmi। लान सोकनरिबा इथिनिक क्लास थोकलिबा मफम अमदगी एमपी सीट अनिखक्ता ओइबा तारगसु मैतैना कनादा बोट पिरकई, कुकीना करमना बोट थादरकई, नागाना करी इथिलदा बोट असि पिरकई हाइबसि सेंटरदा लाकदौरिबा अनौबा लेंगाक अदुना यिंगछिनगदौरिबनी। तसेंगना लेंगाक अमा लेहनबदा एमपी अमखक हेनबनसु हेक्ता लेंगाक असि सेममा ngamlibani। मसिमक्तना हंदकी एमपी इलेक्शन असि मणिपुरगिदमक्तदी अरुबा अमनी। करी मरमगिदमक्ता हंदकी एमपी इलेक्शन असिदा तंपाकलमगी असेंबली केंद्र सिंगा मरु ओइना कुकी ताबा चिंगी असेंबली केंद्र अयामबगा इलेक्शन असि नोमखक्तदा पुन्ना पांथोकलिबनो। मुक्नरिबा फुरुप अनिगी मरक्ता पामदबा थौदोकसिंग बॉम नंगमै काबहनदनबा इंगना चिकना इलेक्शन असि पांथोकपा यानबा सिक्युरिटीगी मियेंगदा पाइखटपा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थौरांगनी हाइबदा मतारंगी। तसेंगना थौरांग असिमक्ति अफबा खोंथांग अमनी, अदुगा मसिमक ओइदुनसु लमदम मसिदा शांति असि हलकनी हाइबदी नत्ते। पांथोकलिबा इलेक्शन असि हेक लोइबगा हानागी हामु हामुदा नोंगमै बॉमना चिंगबा कया अमना लांदारक्तुना कुकीसिंगना मखोइगी अपाम्बा कुकी होमलैंड नत्रगना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगनबगी लांजंग कया अमसु संचिलखिगनी। अदुगा नाकन अमदना अमुक हंदक मणिपुरगी लेंगाकना बॉम नोंगमै चंगदबा बुलेट प्रूफ गाड़ी आर्मर हेवी वेहिकल खरा लेसिनखिबा अदुदा कुकीसिंगना ngasiदी मखोइना साजबा अदुकी मतिक साना चटपा ngamba लोकेट मेड रॉकेट लॉन्चर अमा सादुना चांगजेंगमसु हौख्रे। रॉकेट लॉन्चर असिना किलोमीटर 90 फाउबा छाना कापा याबा चटपा याबा चांगदा पाइखटपा तारगदी इम्फाल सिटी असिदी इराय लाइना टारगेट तौबसु ngamgani। तसेंगनमक्किदी लानगी चैथेंग नंगलिबा अवाना कया अमा तारिबा लानफम अमदा लेलिबा पुंसी मरेल असिददी लोकसभा इलेक्शन असि शांति हलक्ट्रि फाउबदी पांथोकतबा यारिबनी। अदुबु हेन्ना लुरिबा असिना इलेक्शन की मतमसे हेक लाउथोकत्रिंगगी ममांगदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मफमदा चिंगतम अनिमक्की मियाम हुपना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना चप मनना लाउबा ngamde, वाकटपसु ngamखिदे। अदुगा अमरोमदना मणिपुर असि एमपी सीट अनिखक्ता लैबा स्टेटनी, अदुबु इंडिया लेंगाकिदी अवा अना याउदुना लानफम अमदा लैरबसु चटलिबा लोकसभा इलेक्शन असिदा बीजेपी खक्तना एमपी 450 फंगदुना महाक लोइनरिबा एनडीए की एलायंसना एमपी सीट पुन्ना 100 फंगनबगी पांदम अमा चंगसिलक्पा असिदा खोंथांग ओइबना सीट अनिखक लैबा तारगसु मणिपुरदसु एमपी इलेक्शन असि पांथोकहौबना कानबा लैहनबदा नतना लान नंगलिबा मणिपुरी सिंगना मोदी अमित शाह सिबु पामलिब्रा नत्रगा पामदब्रा हाइबसिसु बीजेपी असिबु मखाताना पामलिब्रा हाइबगी चांगजिंग अमसु ओइगदौरि। अदुबु हंदक्ति कुकी सिंगना कुकीगी मेरेप असि थगत्रबनिना कुकी ताबा डिस्ट्रिक्ट सिंग असिदा इलेक्शन असि इंगना तपना पांथोकलगा मैतै अमसुंग मैतै पांगल ताबा तंपाकी लम अमदि नागा ताबा चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा का हेना इरांग अमा लाकबसु यारिबनी। इंडिया सरकार की पुंगलोन की मतुंगिना जगोई साबा हईबा कुकी सिंगनी मखोई अदुकी मतिक हई सिंगी। मैतै अमसुंग नागागुमना कुकी सिंगदी बोट मखेलांगदे मखोई बोट ngaudे। अदुगा चटलिबा लोकसभा इलेक्शन 2024 असिगी ओइनादी लेबाक असिगी ओइना तुंगान तुंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी दमक्तदी खाइबुंग गुमनी। हौजिक सेंटर दा लेंगाक पाइरिबा बीजेपी पार्टी की ओइनादी महाके एमपी सीट 100 फंगनबनी हाइना साउथ इंडिया दा लांदारी। तमिलनाडु अमदी केरला स्टेट अनी से बीजेपी पार्टी की ओइना हौजिक फाउबदा खोंगुल ताबा ngamdriba lamni। आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट सिंग असिदा बीजेपी की फिबम असि फत्रिबनी।
मसीगिसु मथक्ता कर्नाटका स्टेट फावदा कांग्रेसना पावर मुनखिदुना बीजेपी की मरा फजना ताबा ngamdriba lamdam amani masimaktana modina election gi tarik se hek lauthoktriŋai gi mamangdagi hauna tongan ba south india gi state singda toina chatpa khak natana laisang kaya ama sangduna lai khurumduna south indian sing humduna punaba chatlibani Telugu amadi Tamil macha oiriba Modi gi cabinet te yauriba finance minister gi thopuribi Srimati Nirmala Sitaraman amadi foreign minister gi thopuriba S Joy Shankar makhoi ani asibu election gi senapati oina tharibani maron mari tinabana chatliba election nasida Modi phawba achum aran kaya amasu khanglaktrabani apik ba tongan ba political party macha kaya amagasu marup alliance semlaga South India asida BJP gi pibam masi phagatnaba amagi pandamda Modi gi machinagi dynastic politics imung amagi miyoising aduna leibak ngakpagi chanabi asi muthatnaba laujaba targa su khodarabasu macha gi damakta mathwai phawba tharagi lepchariba Andhra Pradesh ki Telugu Desam party gi chief harne gi chief minister Sri Chandrababu Naidu gadi khucham naraga BJP gi election na seat thengnari handaki election na sida Modi gi achouba Manglan amana India gi Hindi ngangba Hindi heartland India gi north thangba amadi mayai thangba India gi sarukta BJP na seat chani ga nifuni thoi soidana phanglagani aduga India gi north east amadi south India da punna seat samri phangba ngamlagani masi gi Manglan asibu chungmadori bara Modi gi akanma sakti amada West Bengal gi chief minister Kumari Mamata Banerjee gi Trinamool Congress ka loinana Laibak asigi konung oiriba Delhi da lairiba Sri Arvind Kejriwal gi Aam Aadmi Party asina makhatana khangba asing ngamgadoribra aduga nakan amadana opposition gi achouba khongbu ama oiriba India Bloc opposition gi group asi macoi taba gi mawong amadusu lakli makoi gi pibam asi phagalaklagana BJP nataba anoba lengak ama adubu luribadi kanana anoba nan BJP lengak ama gi prime minister asi oigadagi haiba asini India Bloc ki maru oiba pandamdi leibak asida democracy asibu kanba asini leibak miyam na karam na bot thadaraki haibadu yengba tai masigi su mathakta Modi gi bot khukho masisu phajare tongan ba mafam ayamada Modi na tatana lauriba wahi amani mathangi chahi manga asisu BJP na center asida sarkar asi pairagadaba leirabani na ahanba numit chamani asida BJP sarkar asina Paikat kadaba miyam gi chakhat thorang gi action plan adu praja miyam da khangan masu haukre leibak ki tongan ba mafam kaya amada langliba India gi bot asi lan gi saitheng nangliba Manipur haiba lamdam asidadi top pa amasu oigadori National Party kaya ama gi election star campaigner achou ba luchingba singasi khongdarakadaba su mandre makhoi na nganglaga su miyam na taningadaba su leitre aduga hena nungairiba amana inner amasung outer ki parliamentary election asida thurokliba mirep singasi adugi matik yengmusu nungaikhre yengubada bot pining mangakta su oikre masimaktana praja singna wakhal leitana munna khallaga kaningba mirep singda bot piduna thadaraga lan nangliba lamdam masida santi amuk hanna hanjilaknaba meeng amasu thambasu mataragi adubu luribadi MP election matung asida irang nangliba Manipur da ahong makhara lakadra lakoidra haiba asini adubu India lengak nasu tauge haina tauba taragadi irang asi nemthaba ngamgani santi hanjinbasu ngamgani aduga luriba amana India lengak na khatnariba muknariba furup ani asi wari saduna dialogue tawduna yasinaba si hana puraku hairakpa asini nakal ani gi yanaba aduda India lengak na waroi silasi purake khanba sini adubu phanayamna wari saba taragasu kuki singidi kuki taba chingi lamda 6 sedum chatna handuna separate administration wahan thuk leinaba honarakpa sina kuki gi amata ngairaba pandam ama henna oirakli lakliba lok sabha election asida phanamak pendaba taragasu Modi asi makhatana sogatpana phagadra natragana tumduna leiriba Modi asibu law khongduna hongdokpa ngamba maitei nongsa ma thagatpana phabra handaki MP election asidi Manipur gi damaktadi arubagi tanja amani